kita menang 4-0, 3 poin. Alhamdulillah ya Allah. Poin. Salah. Ya. Kiri. Sini. Di rumah baru. Biasa. We don't have the preparation that we like when situations happen. But we cannot play with our full squad training the time that we want. But now we need to try to prepare with less time than opponent team. Putar mas, sudah oke, boleh diputar. Ayo, masuk. Ayo. Passa lagi bajunya ini. Ya, kita berikan aplaus untuk Tom Boson Makassar.
1 menit. Our last match on Pare Pare. What was the result? We won? Menangkah kita terakhir di Pare-Pare? We won? No. Disappointing result. Hasil yang mengecewakan toh. We cannot give a good result for our supporters. Our last match on 2023 away. We won? Pertandingan terakhir kita di 2023 menang. No. Disappointed result. Now we have opportunity to start the year 2024 in the new stadium. Sekarang kita punya kesempatan untuk main di kandang yang baru, stadion yang baru. And as I say to you guys, it's very important this match. This match is not just 3 points. If we Pertandingan ini win sangat this penting. match, this match can be 2 points comparing cuma 3 with poin. University team. Pertandingan ini berarti 7 poin untuk kita kalau kita bisa menangkan. There are many supporters that came to Alesi by sea or by aeroplane and make sacrifice to be here. Banyak supporter yang datang via udara dan juga dengan kapal. If we want to promote for the supporters come to the stadium, what do you think is the best result today? Hasil apa yang kalian mau untuk memberikan sugesti kepada supporters supaya datang ke pertandingan selanjutnya? Hasil apa? Win. It's very important to us. Win. If we cannot win, at least we show on the field that we want to win. Paling tidak kalian tunjukkan di lapangan bahwa kalian memang mau menang daripada lawan. And how we can show this? Dan bagaimana kalian bisa tunjukkan hal ini? With focus, Dengan fokus, be aggressive, agresif, be intensive, dan berikan intensitas. and for me very important, we can only improve as a team if everyone does their best. Kita hanya bisa menjadi lebih baik sebagai satu tim. Satu tim ya. Kalau semuanya, setiap orang dari kalian itu berikan yang terbaik di lapangan. Tidak ada satu orang yang menjadi celah. To win, we must show inside Untuk menang kalian harus tunjukin di lapangan that we want to win more than them. bahwa kalian mau menang lebih daripada mereka. You want to win? Berdua selesai. Ayo. Ay.
Bagus. You like? You like? You like or no? You like or no? Bora, Deus, bora, Deus. Este é feito 5, desce 2, desce 2. Bora. Jangan takut, kami selalu ada.
hari ini pertandingan PSM melawan Persita. Alhamdulillah kita menang 4-0 3. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Udah itu aja. Ikan par, ikan paus. Bismillah menang terus. Anjay. Poin lagi, pertandingan perdana di kandang Batakang, ratakan dia. Start the train. Mono travel. After 14, 15, 16, 17, if you training values between 18 and 13, if values training, I give 4 days. Ya salah pengatur training. Kita nggak dapat libur. Terima kasih. Good rest, guys. Selamat. Hey, now must be humble. Celebrate, be happy but humble, huh? Because we make very good things today, many opportunities. Ya, kita harus jaga kerendahan hati teman-teman, merayakan bisa, tapi habis itu kita kembali lagi ke realita untuk kerja keras untuk pertandingan selanjutnya. But last minutes, maybe because fatigue, many bad decisions. Kalian lihat, kalian bisa buat peluang-peluang bagus, banyak malah peluang, tapi lihat di menit-menit terakhir banyak keputusan-keputusan yang buruk kalian lakukan. So we need to put in our head that, okay, like playing simple like we play, we have more chances to score more goals in the next matches. But must be humble, work hard on the trainings, for our fitness can be improved, and also our quality of pass, long pass, body shape to be quickly. Camkan dengan kita bermain simple hari ini, kita bisa buat peluang-peluang. Tapi kita tetap harus humble, jaga kerendahan hati, lebih kerja keras lagi di latihan, perbaiki fitness kita, kebugaran kita, dan juga perbaiki dari kualitas passing kita, long pass, body shape kalian. Hey, another thing, Erwin, another girl. Selamat. Tiga girl, make boys to the girls out there. Buat teman-teman, minta maaf saya liburnya sampai tanggal 18, soalnya kemarin saya tidak dapat. Siap. Selamat berlibur, selamat berbulan madu. Selesai. Ha ha.